আজি আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ এখন বিশেষ ঠাইলৈ। ঠাই বুলি নকওঁ, তাত বিশেষ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য থকা জেগা, মনোমোহা দৃশ্য আপোনালোকে আহি উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে মনোহাৰী ৰিজৰ্ট। আৰু আমি আহিছোঁ খনিকৰ বাইপাছ ফালৰ পৰা। আৰু খনিকৰ বাইপাছ ফালৰ পৰা আপোনালোকে আহি থাকিলে বকুল ফ্লাইঅভাৰ পাৰ হৈ মনোহাৰী ৰিজৰ্টখন পাব। আৰু মনোহাৰী ৰিজৰ্টখনৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ এম্বিয়েঞ্চটো ইমানেই ধুনীয়া, আপোনালোকে ভিজুৱেলছখিনি দেখিব। আৰু আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে অকল এই পাৰ্টটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছিলে। আৰু এতিয়া ফাৰ্ডাৰ আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে এইফালে কটেজখিনিও তেওঁলোকে অন প্ৰগ্ৰেছ কৰি ৰাখিছে। আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত এটা আৰু মানে টুৰিষ্ট এট্ৰেক্টিভ প্লেচেছ হ'ব। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড়খন এনেও ধুনীয়া, আগৰ পৰাই ধুনীয়া, আৰু উন্নতি হোৱা দেখি ভাল লাগিছে। চ' আহক আজি আমি দিনটো কি ধৰণে স্পেণ্ড কৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাই থাকক। ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ এনভাইৰনমেণ্টত আছোঁ। চাওঁ আমি কি কৰোঁ আৰু লাইক এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈতো বহুতখিনি আছেই। আৰু সেইফালে আপোনালোকে দেখিব মনোহাৰীৰ বহুতখিনি প্ৰডাকশ্যন মানে কৰা চাহপাতখিনি আছে। চ' সেইখিনি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। टी है बेसिकली जो ग्रीन्स लाइक हेल्थ बेनिफिट के लिए होता है ग्रीन टी। और ये वाइट टी है जो बेसिकली कैंसर पेशेंट और जो स्किन ट्रीटमेंट के लिए होता है, बाकी हार्ट्स के लिए भी ये बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी। वाइट टी इज़ बेटर। और CTC आपका बेसिकली मिल्क टी के लिए रहता है, जो बेसिकली ज़्यादातर जो दिल्ली वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर दूध चाय पीते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट रहता है। और ऑर्थोडॉक्स हमारे आसाम का स्पेशल है, जो वो ब्लैक टी जो पीते हैं वो ब्लैक टी के लिए ये प्रेफर करता है। और यहाँ पे ये आपका ऑल ओवर, ये आपका ग्रीन टी की तरह ही रहता है, पर इसका कंपैरिजन करें तो ये बेटर रहता है। इसका हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा रहता है आपका एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी। ये हमारा सारा सेम फैक्ट्री से ही प्रोडक्शन है, जो मनोहरी जो हमारे बैकयार्ड पे जो फैक्ट्री है, सेम प्रोडक्शन वहाँ यहाँ पे हम सेल करते हैं आउटलेट्स। बाकी और ज़्यादा से ज़्यादा हम बल्क में सेल करते हैं। यहाँ आउटलेट्स है, अगर कोई गैस बाय करना चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, ये वाला क्या है मनोहारी? ये सेम टी है, बट एक्चुअली एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये जो टी लीव्स होता है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो एक लीव्स निकलता है जिसे बड्स कहते हैं, सिर्फ वो बड से ही ये चुन के बनाया जाता है। और वो बहुत रेयर होता है, बहुत कम ही उगता है ये। और इसका प्रॉब्लम ये है कि हम आफ्टर 1 मंथ अगर हमने प्लकिंग की है टी की, तो 1 मंथ के बाद हमें 15 डेज़ का गैप रखना पड़ता है। उसके बाद ही ये होता है। फिर जो टीज बाकी सारे हैं वो तो नॉर्मल लीव से बन जाते हैं, पर इनके लिए जो टी का बीच पे एक बड्स होता है, सिर्फ उसी से बना जाता है। और इसमें फिंगर का जो नेल्स होता है उसमें बिल्कुल टच नहीं होता। बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही केयर से हम इसे प्लगिंग करते हैं। और इसका वहाँ पर मेंशन किया हुआ है गोल्ड। हाँ जी, ये हमारे तरफ से एक्चुअली जैसे कि गोल्ड एक्सपेंसिव है, वैसे हमारे लिए ये एक्सपेंसिव है। बहुत ही केयर और बहुत ही हाइजीनिक तौर पे इसे हम बनाते हैं। इसे जितना भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है बहुत ही मतलब हैंडमेड होता है। मैसिंग यूज़ नहीं होगा और हाथ से भी होगा तो उसमें नेल यूज़ नहीं होगा, तो आप समझ जाइए कि वो कितने ही केयर से बनाया जाता है। इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। মনোহাৰী ৰিজৰ্টৰ বেকয়াৰ্ড পাৰ্টত এইখিনি কেইখনমান ভিণ্টেজ কাৰ ৰাখিছে। আৰু লগতে এইখিনি ৰাইড কৰাসকলে জানি ATV চাম এডভেঞ্চাৰ ৰাইড বুলি কয়, চ' সেইখিনিও ৰাখিছে। আৰু আগতে ইয়াত ঘোঁৰাও ৰাখিছিলে দেই, এতিয়া সেইখিনি নাই ৰখা। বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিছে আৰু এনভাইৰনমেণ্টটো বহুতখিনি ডেভেলপ দেখি বহুত ভাল লাগিছে। আৰু বিশেষকৈ যিহেতু নিজৰ বাৰ্ড টাউন বা বাৰ্ড চিটি ডিব্ৰুগড় ইমানখিনি আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আশা কৰোঁ টুৰিষ্টবোৰে আৰু যেন আমাৰ অসমলৈ আহক, আৰু নতুন নতুন প্লেচেছবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰক, আৰু যেন মনোহাৰীৰ নিচিনা আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া যেনে জেগাবোৰ যাতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, নিজেও উপভোগ কৰিবলৈ পাওঁ, আৰু যাতে আমি বেলেগকো সেই মেছেজটো মানে কনভে কৰিব পাৰোঁ। আমি চবেই মানে মেটেৰিয়েলিষ্টিক লাইফটো বিচাৰোঁ, কিন্তু বাহিৰত যেতিয়া আহোঁ এই এনেকুৱা বাঁহৰ ঘৰ, বাঁহৰ গেট, গোটেইখিনি বাঁহৰে, গোটেই মানে এইবোৰ ফাৰ্নিচাৰ গোটেইখিনি বাঁহৰে। চ' ইভেন সেই লাইটো মানে বাঁহৰতে মানে বনাইছে। চ' এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট সঁচাকৈ আমাক লাগে।
আৰু আমি বহুত ডেভেলপ কৰিছোঁ হয়, আমি বহুতখিনি মেটেৰিয়েলিষ্টিক লাইফ আমাক লাগেও, নলগাও নহয়, কিন্তু এই পিয়'ৰ নেচাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো আমাক লাগে, উশাহ নিশাহৰ কাৰণে একচুৱেলি লাগে। যিমানখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু কি আছে এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, আহি থাকিব। চ' এইটো এনভাইৰনমেণ্টত আহি গেষ্টসকলে ইয়াত বহি কমপ্লিট মানে এনভাইৰনমেণ্টটো এনজয় কৰিব পাৰে। চ' ভিজুৱেলছখিনি আপুনি দেখা পাইছে, সেইটো হৈছে ফ্ৰণ্ট বিল্ডিংটো। তাৰপিছত এইফালে আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়া, এণ্ড অপজিট ছাইডে কটেজখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। চ' ইটছ এ ভেৰি বিউটিফুল প্লেচ এণ্ড ইটছ গিভ আ ভেৰি পিচফুল এনভাইৰনমেণ্ট। বহুত ভাল লাগিছে। জানেই ইমান গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে আমি ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ যিটো ৰেষ্টুৰেণ্ট এৰিয়া তাতে বৰ্তমান খানা খাই আছোঁ। চাওঁ আৰু বাকী কি খাওঁ। আৰু একচুৱেলি এই গৰমত আপোনালোকেও হাইড্ৰেটেড থাকিব, আৰু আমিও হাইড্ৰেটেড আছোঁ। চ' ইয়াত অলৰেডি মেনশ্যন আছে যে মনোহৰী কটেজ 101ৰ পৰা লাষ্ট 308 বুলি দিয়া আছে। চ' এইফালে ৱৰ্ক অন প্ৰগ্ৰেছ। চ' অলপ ফিচাৰ্ছ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আজি ভাল পালে, আৰু আপোনালোকে আহিব, জেগাটো এক্সপ্ল'ৰ কৰিব। ওৱান্স এগেইন হেভ এ নাইচ ডে এণ্ড বি ছেফ। থেংক ইউ।